Versi bahasa Banjar. Bubuhannya kadahakun maakui salah. Napa nang cagar terjadi amun kita kadahakun maakui salah. Kisah bubuhannya nang kadahakun maakui salah. Kisah nang ini diambil matan kisah para nabi. Imbah manusia tu wan bininya tu maulah dosa. Bubuhannya mendengar Allah ada di kabun tu. Oh dam, di mana ikam? Ujar Allah batakun. Pas ulun mendengar pian ada di sini, takutan nae ulun. Soalnya ulun betilanjang. Ujar manusia tu menyahut. Siapa gerang nang memadahkan ikam tu betilanjang? Bisa-bisa ikam nih sudah memakan buah nang kutangati tulah. Ujar Allah manakuni pulang. Bebinian nang pian bawa akan gasan ulun tuna. Itu nang menjulungi lawan ulun buah tu. Maka umpat tamakan naik buahnya tu. Kenapa maka ikam berlaku nang kaya itu? Ujar Allah menakuni babinian tu. Ular tuna nama membunguli ulun. Ujar babinian tu menyahut. Lalu Allah maulah keputusan gasan mahukum bubuhannya saberataat. Itu pang kisah bubuhannya kadahakun maakui salah. Napa nang pian katujui dalam kisah tadi? Napa nang pian ketahui mengenai Allah dalam kisah tadi? Napa nang pian ketahui mengenai manusia dalam kisah tadi? Napa nang kawa diamalkan dalam kehidupan pian matan kisah tadi? Siapa lagi nang perlu mendengar kisah tadi? Kawalah pian mengisahkan kisah nang ini ke orang tu.